1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Tira-li. Hola, me llamo Gael. Hola, Ariadna. Hola. Què portes ahí? Una espasa? M'està fent por. Què és, per si no t'agarrem? Ah. Hola, xiques. Hola. Hola. Nervioses? No. Ole, vosaltres. Ole, vosaltres. Així és com que vindre als càstings de Festalent. Què vas a cantar? Vampire, de Olivia Rodrigo. Oh, yeah. Olivia Rodrigo. D'algun sona, And every girl I ever talked to told me you were bad news. She called me crazy. Jo soc Mirna, tinc 14 anys. Sí, a mi m'ha agradat molt lo percutida que fas la veu, la rítmica, no?, que li poses. Crec que el podria haver fet millor, però estic orgullosa. Estava molt nerviosa, la veritat. Respira ja, que te ve que hi tensa i ja ho has soltat, ja ho has soltat. Relaja. Està sent un dia molt complicat per a nosaltres, ja són moltes propostes i de molt de nivell. Estaba preparando obras, repasando algunas que ya tenía. Y yo digo, ¿y si mañana en vez de esta toco este tango de Albeniz, que es bastante bonito? Fa parlar el piano, ¿eh? Creo que soy muy musical e interpreto a mi manera las obras, por así decirlo. Pues yo creo que me quedo con que nos han dicho que tenemos mucha actitud y mucho potencial. Tu t'ho vas passar bé? Sí. No sabem com anem a triar, la veritat. Ja, no tinc ni idea.